Teslički dom zdravlja jedan je od rijetkih u Republici Srpskoj koji se može pohvaliti pozitivnim poslovanjem, odnosno domaćinskim odnosom menadžmenta prema ovoj zdravstvenoj ustanovi. Zahvaljujući takvom stanju u proteklom periodu, bez kreditnog zaduženja obnovljeno je nekoliko građevinskih objekata, nabavljena značajna dijagnostička oprema, a ovih dana vozni park je obnovljen sa 2 nova sanitetska vozila. Vozila su nabavljena zbog same dotrajalosti vozila, koja su isključivo korištena za prevoz dijaliznih pacijenata. Nova sanitetska vozila namijenjena su za prevoz dijaliznih pacijenata, a broj ovakvih pacijenata je veliki i s obzirom da se pacijenti nalaze u svim krajevima opštine Teslić, potrebno je doći do svih ovih pacijenata i pružiti usluge, a nažalost broj ovih pacijenata iz godine u godinu sve je veći, a samim tim i potreba za vozilima je sve veća. U Domu zdravlja kažu da su vozila koja su korištena za prevoz dijaliznih pacijenata odavno amortizovana sa ogromnom pređenom kilometražom, što je samo po sebi zahtijevalo učestale popravke. Nabavka novih pokazalo se kao najbolje rješenje, tako da je u planu da se i u 2017. godini nabave još 2 vozila koja će biti korištena za hitni medicinski prevoz pacijenata. Na ovaj način pacijenti će imati bolju uslugu prevoza jer su vozila koja su do sada korištena u jako lošem stanju sa velikim brojem pređenih kilometara, tako da je i njihova potreba bila neophodna. Do kraja 2017. izvršit ćemo nabavku još 2 sanitetska vozila koja će biti namijenjena za hitni medicinski prevoz pacijenata zbog povećane potrebe i za ovom vrstom prevoza. Uz obnavljanje voznog parka, Teslički dom zdravlja nastavlja i realizaciju plana energetske efikasnosti, a tome svjedoči ugradnja termofasade na jednoj od zgrada centralnog punkta.